сирек жыйыла, биз дұрысын айтканда ешрак жыйылырга керек. Жалил үз. Ләкин шулай да соң булса да уң булсын дигәндәй, алар үзләре бик күп чыктылар безгә. Әйдәгез, менә безнең беренче очрашу шундый җанлы, кызык булды. Әйдәгез, бу тарихи темаларны дәвам итик дип. Менә монда килгән журналистлар һәм кызыксынучылар, тарихчылар, biz сезне чакырабыз бу акыл фабрикасына шушы лекторий өлешен дәвам итәргә, чөнки без күрәбез интернетта да бик күп кешеләр бу видеоларны карый, кызыксына, белешә. Һәм әгәр дә сезнең теләк бар икән, Илнур, Илнур белән дә сөйләшеп алган идек. Бәлки шундый бу музей базасындамы форматын уйлап, менә шушындый безгә бер дәвамлы ай сайын эшли торган бер тарихи клуб кирәк. Шулай бит, Айрат, син ничек уйлыйсың? Безнең күптән хыялыбыз инде бу андый. Безнең күптән хыялыбыз инде шундый тарихи клуб булдыру һәм да ниндер фикерләр алышу, ниндер идеялар, бәхәсләр тарихи хәтта бәлки шуларны алып бару һәм инде күбрәк инде Татарстан һәм татар халкы темасына кагылышлы тарихи сорауларны бу музей бинасында алып бару. Һәм шуңа сәламлар өчен сүзне бирәсе килә Марина Александровна. Ул һәрвакыт безне монда җылы кабул итә һәм һәрвакыт рәхмәтләр әйтәбез монда килгән өчен. Дөресен әйткәндә, без аларга рәхмәтле. Просим вас для пару слов. Добрый всем день. Я рада приветствовать от лица Музея истории Казанский Кремль всех, кто дошел до нас свой холодный снежный день. Я рада всех вас видеть и хочу сказать, что мероприятие, которое сегодня здесь состоится, было очень желанным для нас. Мы очень хотели собраться здесь именно вот в эти дни, когда празднуется очередной юбилей Конституции Республики Татарстан. Наш музей посвящен государственности татарского народа, традициям, которые складываются на протяжении многих столетий. Но расположен он на очень небольшой площади. Видите, здесь вот эти вот 19 витрин, это вся экспозиция, посвященная 20 веку, с 17 года до практически сегодняшнего дня. Естественно, это совершенно недостаточно для того, чтобы полностью представить такой огромный период из истории Татарстана. А Конституции здесь занимают небольшая витрина и круглая витрина перед вами. Хочу отметить, что тема Конституции, референдума стабильно вызывает большой интерес у посетителей нашего музея. Поэтому мы, конечно же, в будущем ставим себе задачу эту экспозицию расширить. Тем более, раз уж мы здесь собрались поделиться с вами информацией, президент недавно отметил небольшой размер нашего музея и поручил фактически создавать в будущем более масштабную и серьезную экспозицию, посвященную Татарстану. Пользуясь случаем, также хочу обратиться к вам с такой небольшой просьбой. Может быть, кто-то из вас также посодействует нам в создании будущих экспозиций своими знаниями, может быть, материалом, который хранится в семейных архивах. Так что еще раз говорю всем тем, кто здесь собрался, спасибо. Спасибо, что вы здесь, спасибо, что принимаете участие в этом обсуждении. Спасибо нашим уважаемым спикерам, которые согласились к нам прийти и принять участие в нашем мероприятии. Ну, я думаю, что эти ближайшие 2 часа мы пройдем с большой пользой и интересами, и передаю микрофон уже непосредственно ведущим и с организатором встречи. Рахмат бик зур. Айрат, әйдә дәвам итик. Без әйткән идек, бу безнең акыл фабрикасы, лекторий, һәм безнең лекторий гадәттәгечә кызыклы спикерларны без сайлыйбыз иде. Сезнең таныфыгызда Фәндәс абый, Фәндәс Шакирович Сафиуллин, Дәүләт Советы депутаты, Югары Совет депутаты Татарстанныкы һәм Дәүләт Думасының депутаты булган кеше һәм Конституцияны төзегәндә, декларацияны кабул иткәндә, референдумны оештырганда һәм шартнама турында сөйләшүләр алып барганда Фәндәс абый инде безнең иң төп кешеләрнең берсе булып тора. Шуңа күрә кызыклы спикер буларак кына түгел, бу вакыйгаларның үзәгендә торучы буларак без Фәндәс абыйны чакырдык инде. Кызганыч безнең индустрия закупчыда килергә тиеш иде, индустрия закупчы авырып торганга күрә безнең инде бөтен төп нагрузка Фәндәс абыйга булыр. Мөмкин булса, biz инде безнең акыл фабрикасының сораулар рәвешендә алып барабыз һәм сораулар
ярдәмендә төп теманы ачыкларга тырышабыз. Әмма беренче сораубыз мөмкин булса, менә Тәбризгә булырды, чөнки бу аның идеясе барлыкка килде шундый. Әйдәгез конституция турында шундый лектория алып барыйк. Миңа үземгә шәхсән бу тема нидер кырырак тема итеп хис ителә иде. Тәбриз, синең фикереңчә нигә конституция темасын сайларга булдың син? Дөресен әйткәндә, конституция дигәч, менә мин гадәттә тема сайлаганда, яисә мәсәлән проект турында сөйләгәндә, мин үземне гади Казанда яисә Татарстанда яшәүче кеше буларак урынына куям. Һәм мин уйлыйм, менә мин утырам кич белән, җибәрдем телевизор анда, алдым, димәк, чәй ясадым үземә, кемдер анда башка әйберләр эшләргә ала, һәм чәй ясадым үземә, телевизор янына утырдым, һәм шундый кеше мәсәлән, димәк, гади гаиләсе бар, эштән соң кайта, һәм ул эшли, гаиләсе бар, кайсы бер вакытта театрга, тагын кайдыр йөри, һәм мондый гади Казанлы һәм Татарстанлы өчен менә Конституцияның 24 еллыгы ди. Менә хәбәрләрдә уланы ишетте, яхшы бик әйбәт булган, уланы онытты. Һәм миңа калса, менә әлбәттә без ничектер менә иҗтимагый тормышның пульсында кулны тотып торабыз һәм бөтен ниндидер үзгәрешләрне, ниндидер сәяси тормышта, ниндидер процессларны күзәтеп барабыз. Гади кеше өчен менә ул конституция ул нәрсә? Менә 24 ел узды. Безнең яшьләр бу конституция турында беләме? Ниндидер маддәләрен әйтә аламы? Менә гади Казанлы һәм гади сүзе бәлки дөрес тә түгел, менә гади Татарстанлы өчен конституция ул нәрсә? Менә шуны уйлый башладым да һәм чынлап та менә безнең көн күреш тормышыбыз менә шушы маддәләргә нигезләнә. Шулай бит менә безнең эшне алыйк, президент атамасы буенча бәхәсләр булды безнең Татарстанда. Шуннан соң сайлаулар узып тора, район бүленешләре, министрлар кабинеты булу һәм башка күп кенә мәсьәләләр, менә маддәләрне укысак, һәм әлбәттә безнең өчен бик мөһим булган ул татар теленең дәүләт теле булуы. Шулай бит, алар барысы да безнең конституциядә язылган. Һәм бу ичракта без әгәр дә үзебезнең менә көн күрешебезне Татарстан белән бәйлибез икән, без монда үсергә телибез икән, һәм әгәр дә без үзебезнең хокукларны якларга телибез икән, без һичшиксез конституцияны белергә һәм аны белән кызыксынырга тиешмибез. Чөнки хәзерге вакытта Айрат, син үзең дә әйттең, менә ниндидер хокук ягыннан белем түбәнрәк дәрәҗәдә, шулай бит, правовая грамотность на низком уровне. И мы даже сами не знаем, что Конституция регулирует очень многие вопросы нашей повседневности. Вот так и родилась идея о том, что нам нужно сделать такой формат 24 вопроса, касающиеся Конституции, потому что 24 года, и мы постараемся вот с Фәндәсовый белән берлектә, Айрат белән берлектә бу мәсьәләләрне барларга. Һәм бу бөтенесе дә видеога языла. Һәм сез бу видеоны яңадан таратыр өчен, яисә ниндидер фактларга кайтыр өчен мөмкин булачак Акыл фабрикасы хэштеги буенча табарга мөмкин. Һәм менә инде тагысынлы оештыру моментында безнең темабыз Конституцияның 24 еллыгына багышланган һәм безнең 24 сорау Конституция барлыкка килде. Без аны менә яшьләр тарафыннан инде безнең кадерле спикерларыбызга бирергә булдык бу сорауларны. Һәм менә иң беренче туган сорау инде бу менә Конституция бик хәзерге вакытта Татарстан Конституциясы шундый алмашынган документ иде. Кайсы бер мәддәләре киткән, кайсы бер мәддәләре яңача ничектер язылган, 16 яки 17 безнең үзгәреш булды Конституциядә. 17 тапкыр үзгәртелде язылган. Безнең инфографикада шулай. Менә аның актуальлыгы, Конституция безнең актуальлыгы бетмәдеме? Сезнең фикерегезчә, Фәндәс Шакирович. Без Mikrofon çıkışları mümkün olsa. Onlarda ağır mikrofonlar. İlk birinciden karıştırmayı düşünmeyeceksin gider. Bu öngörmelerimiz muhayyen ancak artık formalizasyonunu karıştırıp karga değiştirilir. Her kimden indi soru gelişini vaadi gider.
Sorular. Soru cevap, soru cevap. Şunda konuda olsa belki canlırak olur. Şöyle mi? Belki şundan başlayalım. Kimde mesela baylar tarafında yollarından baylar sorular vardı. Batrak sorular vardı. Bunda yıllar önce informat rakısta varsın diye bizden. Mümkün mü bu? Buna kadar bir şey soru oldu. Aktuallikka turlar, konstitutsiyanın aktuallikka hükümetin Ona bir söz bilen ayttılar. Konstitutsiya devlet isen çağında her vakit tutar. Konstitutsiya isen bulganda devletin yaşıyor. Başka neresi? Çünkü onların hukuki negizde fundamenti. Biraz kırış sözünün çalışsa sonra olmasa bu da bütün çıkarılan tarihi hala kadar gene sonra oldular. Татарстанның декларациясы бұл біздің дәулет суверенитет турында декларация қабыл итүнің 3-ші адымы болды. 30 августта 90 жылда Татарстанның дәулет суверенитет турында декларация қабыл иту. Бұл халқының ниетін айтты. Декларация закон түгіл. Оның закон күші жоқ. Ниет боларақ қана бұл закон. Біздің ниетіміз нәрсе айтып ниетіміз? Сіз zamanında Татарстанның дәулетшілігін өстеріп, дәрежесін, статусын көтеріп, союздаш республика етіп қойды. Не үшін бізге керек еді союздаш республика дәрежесі? Çünkü біздің автономия қарамағында милләттің исән қалу мүмкіншіліктері культура жағынан, мәгариф жағынан, әхлақ жағынан, бар жақтан да милләт болып, тіл жағынан исән қалу мүмкіншіліктері бек аз еді, көп мүмкіншіліктері жоқ еді. Өзіміздің құқықны кеңейтмеші, көтермеші, аны халқымыздың милләт болаrak, культурасы болаrak, мәгарифі болаrak исән қалдыру мүмкіншілігі келешектердің жоқ деп айтырға келеді. Шуның үшін біз аны көтеру керек. Шул ниет бір декларация қабыл етеді. Біздің түп анасы екінші ниетіміз аны қабыл еткеш. Россия белән договор түзіп, яңа союз түзегәндә союз үзгәрергә тиеш иде СССР. Ул үзгәргәндә біз анда бергә тиеш идек. Мустақил ұйыштырушы, самостоятельный учредитель. Турадан-тура, союздаш республика болу. Мына шуға ұмтылыш еді бізге. Шул ниетімні, декларацияда етілген ниетімізді закон формасына кірді. Мына ансы конституция. Біздің конституция, декларацияда айтылған біздің түп ниетімізді законлаштыру формасы. Олардың ikisinin arasında тағы бір шара болды. Референдум 92 жылдың мартында. Шулық декларацияны раслау бойынша сұрауларын санап тұрмын. Ансы неге керек болды? Декларация біздің бек жеңіл өтті. Бірден тауыш, бір депутат, екі ежелі депутаттың бірісі Бақтиев, фамилиялы, битарафына тауыш болды. Оқылда бар шолманы, битараф болды. 100% бірден болып өтті, барыс тарафынан да. Россиядан нәрселеріне көрсетмеді. Соңырақ біздің ниетіміз ашықтана башлағаш, бізге шынды шетелер келе башлады. Siz bana nomenklatörü yıldınızda, Sovet Parti nomenklatörüsü депутатлар декларация kabul ettiniz, halktan soramadınız. Buna şu şeylik anlansın bir şeye başladı. Ekremde basın formasına evrildi. Siyasi basın formasına. Hem kilip çıktanın derecesi korkunçluğu bizden suverenitetin siyasi kişi kullanıldı. Yokka çıkardı. Şunun için biz referandumga barığa mecbur bulduk. Başta biz onlara bir keskin karşı bulduk. Gerekli bildik. O bizden halkını ortalay bilerdi. Çünkü bizim niyetimiz Kıbrak Tatar yazmışına bağlı. Rus halkının olup artık bağılmıyor. Suverenitet degen narsa onun için nişek tırmışka getirak olanına şerrak olanı. Şunu mağına verilir. Şunun için biz bölünürüz mümkün idi. Özümüzün halkımız da Tatar hali varsın iyi bulup bitemeydi. Şunun için bizge referendum ötkərgəndə də deklarasiya turunda. Deklarasiyada qıqabı 100% tavuş kirək edilsin. Xalq şuna əzir bulmuşa 100% özümüzü yaparlarımız referendum ötkərməyə bilib turaydı. Mına korkunç yanı başlamışız referenduma bakın. Referendum ikinci günü ilan etkeş, Rusiyanın bütün kişi, bütün matbuat çağınakları, bütün siyasetçileri, bütün hakimiyet organları, armiya kadar karar kabul edip şu bizge hücum gitti. Ötkərməsке olur referendum bizden. Ama biz Ankara'mızdan ötkərdi.
Bir fakat aytibdan belki bilmeysizler. Ertege referendum degan günni bir necha referendumlar bir necha kun qolgach 92 yılın ardında 21 martda 16 Generalniy prokuraturadan 16 prokuror kelib chiqdi Moskvada. Kishilar to'liq ularni повесткалар. То есть на сегодняшний день degan И ответ равшда приказ ин birinchi президентка, премьер-министрга, президент парламент жетекчисине. Иртеге bir сайлау участогунда очнысыз. Ana şolay. Şoňa garamasdan biziň birimiz de korkmap, uşakda prezidentimiz de döwlet başga jetekçilerimiz de irten saylao участоклары açıldı. Barsa da ifalip ne kadar basınlığa garamasdan 61,4% bile yapılamış. 10% kirayı tutana korkutu olmasa. Bir fakt getirelim. Moskvada avtokolonnalar bilen kamazlar bilen bizge karşı listovkalar taşıdılar. Onların yine yazılmadan uçaklar bilen soyalar, onların tatarlar, olsalarını soya, hediler kışkırlar oranda, balalar tegarab yata, onların yine yok. Bizim blokpost, gayet postlara var idi ulu yollarda. Buna şu blokpostlarda kazanca kıratan nişe kamazını tutup, jıyılgan konfiskovat edilen listovkaların ağırlığı MVD'nin haberi boyunca 34 tonla oldu. Yani 34 tonnası alın barsında dağın yavaşlarsalar bütün kazanı yavaşlar. Buna şuna bakmasam 61%'dan artık oldu. Ne kadar bizge referendumunu o'tkazib, bizge bik kerakli bo'lib var şekilde. Buna bu bizning konstitutsiyaning negizini bik naqata turgan bir fundament bo'ldi. Referendumda ondan da işte referendumdan da kışkın artık olmayı. Ama biz bir stratejik yoluşu verdik. Kişirmezlik yoluş deminden bizden. Konstitusyonu da biz referendum hakkı o'tkazmadik. Buna onu da o'tkazmak kerak. Uşak da onun yolqib bo'lmaydi. Hali yolqish konstitutsiya bo'lmaydi. Bir kun ichidan ishlatgan Ne için Konstitutsiyaga faydasabil men so'rab berem kim bo'lsa, ne için Konstitutsiyani referendum aşa uzdurmasqa buldunuz? Men bo'lmadim uzdurmasqa. Nega bo'lmadim? Nega tog'an narsa referendum o'tkazib tursa, Malayziya bizni xalqona yo'qlay qolib, ustida referendumda aytdi. Referendumda aytdi. Devlet şefkatleri derecesi bizden şartlı güvenliği kullanışına karşı. Государственное мышление, культура государственного мышления, ответственность государственного мышления. По-моему, biz Sovet zamanından sonra bik kuplarımız, bik nokkusu gitmeden şartlar ediyor, kullanışına karşı. Buna şundan tutup duran yoksa refleksiya eyledim. Anda sabit autor benim sıram barlıkta keldi. Referendumның формулировкасын, mine ana kim formulashdi? O maxsus komissiyami, nechib barliqqa keldi u? Çok kızık oldu. O şartta bizning Yuqori Sovetning 200 yil deputatlardan da bizning sessiyalar qo'yib bir kunga esatlangan sessiyalar 3 kun boradi. Ertandan ortiq tunga qadar boradi. Onda bahs boradi. Mana shu so'rovlar turganda 1-2 kun biz shu bordagina bahslashdik. Ahir şekilde o sorular Kirişturu Komisyası bilen oppozitsiya ikinci yaptı. Şunu aytib o'tayım, bizning parlamentda bir kişilik oppozitsiya var edi. Bizning parlamentda tag'in bir g'ajoyib legendar bir ustunligi var. Mana hali hozir men shohid bo'lash, shu zamonning veterani bo'lash, men hali ishonirsiz balki mening so'zga. Asad mana mendan eshitganlar o'zingizning yoshlaringizga so'ray boshlagach, Ulaboyev, sizga endi ishonmaslar. Nişegende şunday yuvarı söyle şunday parlament bo'la oladi. O şan xalq shani. Mana men manda endi qog'ozlar olib kelib ustara bo'lib deb shuni shishib turmadim, izlab turmay. Men nechta kun o'zim kandidat bo'lib ketdim. Hali yomag'ina formasini solgan polkovnik kafedra общественных наук, filosofiya o'qidim. O'sha yerda kafedra marksizm-leninizm o'qidim. 90-yil marksizm-leninizm o'tirib topdilar so'galar. Полковникларны o'tirib so'galar, sho'rni polkovniki.
Меңа башы 6 кіші еді, әлгі премьер-министр, Татарстанның ғамәлдегі прокурор Антонов, тағын шондай дәреже жеңіп шықтым дейді. А мені кім көрсетті? Артиллерийский училищенің мені құтқан 2-ші курс курсынлары тағын бірінші офицерлар жиылдылар да, барлығы 250 кіші. Үткерділер тапайдылар кандидат еді. Шол жиде еді. Башқалар да ешік алдында жиылар, өзлерінде барында бір 100 кіші көкмен. Имза жиылар, фе кандидат. Кісәмнен бір тиын шықмады менің сайларымда. Башқаларының да шықмады. Мына қазір сайланып бар. Миллионы болмаса кісімнен сенен де кіре алмайсың кандидат болды. А неше имза керек? А? Неше имза керек? Башқа әлі езігі бір дейінде. Сол керек. Езігі бір кересі. Жедім кеттің. Міне шулай болғаш, бізде сайландылар. Владимир врачлар, оқытушылар, шағирлер, жазушылар. Міне Владимир келіп отырды. Көпшілік, әлбәтте номинкалар тоғызып отырады. Мына нәрсесі білен дегендар. Шын идеал парламенттің бір менде сипаты болуға тежбір. Шын екенінші көріне. Түп ең зор проблемалар бойынша халық арасында. Мына біздің келешегімізге қалған зор проблемалар бойынша. Халық неше процентқа бөліне? Кім бұлайға, кім либераларға, кім консерваторларға. Халық неше процент. Біздің нақшыл процент болды парламентта. То есть парламент біздің модель болды. Парламенттің позицияны өзгерту үшін халық білен сөйлесуге керек. Халық барысында өзгерді. Халық білен аңлашу үшін ондағы өзіңнің оппозицияны аңлатуға керек. Міне шундай прямая связь. Міне шулай болды біздің парламент. Вади парламент. Ондай парламент қазір бола алмайды. Міне шундан нәрсе айтамын. Нәрсеге башланған еді. Референдумның формулировкасы. Формулировкасы міне шunu келіштіру комиссиялары білен келіше оппозиция білен не kadar талашсақ та біз бір нәтижеге келеді. Онан соң шunu айтамын. Оппозициядан білен біздің не kadar талашсақ та дұшманлашмадық. Не kadar бәғаслашсақ та ұсаллашмадық. Шахси араларының бұзмадық. Кіші болды. Әр уақыт ортақ пікірге келеді. Міне шunu бірнеше күн бәғаслашқан нәрсен алып шектер келіштіру комиссиялары өткізілді. Конституцияда шулай болды. Қойбір сәттелер келіштіру комиссиясынан өтті. Бик ауыр өтті менің статья бар. Назым мақтанымыз ұнатпайшы. Оған менің статья бар. Дүнге да еуан бізді. Бірізде бар, насын айтырмын. Бірінші конституцияда 92 жылда бағытыргенде 8-ші статья еді. Бұлай деп аталады. Республика Татарстан отвергает насилие и войну как средство разрешения споров между народами и государствами. В Татарстане пропаганда войны запрещается. Республика Татарстан является зоной свободной от оружия массового поражения. 10% на минимум Конституции комиссии согласу была равна Карабах. Қазір қысқартылды, свободная зона от оружия массового поражения на случай плода. Қалды. Демек, Татарстанда суғышны пропаганда қиылады. Татарстанда түгел, ғұмумен халықлар һәм иллер арасында между народами и государствами, вот ничек деп аталған мына қазір мен сізге өзімнің қазір цитировать етмей, қаушап кетіп. Bizdə bu мәдələ etibar etməli. Alışmasam başqa yerlərdə barəndə şuna bir. Başqa yerlərdə yox. Yox, bir yerdə yox. На 76 статья. Республика Татарстан отвергает насилие и войну как средство разрешения споров между государствами и народами. Татарстанда ғана түгел. Bütün халықлар арасында, иллер арасында бәғасы мәселені күш қолданмышы хал ету. Пайда барады статья. Өрнек боларлық бет бұл. Сирияға да бұл қаршы дегендерін конфликтіне да барысына да қаршы. Бұл өтелемі жоқ ма? Biz o'zimizning niyatimizni qo'yamiz. Bu bizning jonimiz, bu bizning ruhimiz. Biz buni turmush boshqa olmasak da, biz bunga qarshi bizni sug'ishga yetib chiqarib ketsalar-da, bu bizni kuchlab turiblar. Biz ruhimiz bilan kuch qo'llanib qadituga qarshi deymiz. Aytasiz, dunyoda bor ikki foyda. Bor Yaponiya. Shveysariyada yo'q. Ол нейтральный davlat, ол нейтралитет, konstitutsiyasi qanday? Олар өзлері қатнашмайды. А Татарстан, по-моему, идея например. Мы отвергаем
отвергаем, не участвуем. Швейцария, мы не участвуем. А мы вообще отвергаем. Философский магнат. Ойырма бар бе? Япония Конституциясында 9-ші статья. Анда была yazılan bir статья, bir главаны ташкил етеді. 2-ші глава. Искренне стремясь к миру во всем мире, основанному на справедливости и порядке, народ Японии навсегда отказывается от войны, как суверенного права народа, от угрозы или применения силы как средство разрешения международных конфликтов. Японлық yazılan еңбекшілердің басым нәтижесінде, Американың басым, екінші дүние соғысы басым yazılan, өзектері білән көрі. Өзектері білән аңды конституцияда, аңды статья біздегіне. Мысалы, сіз депутат болсаңыз, шулай параз жасадық. Бүгінгі күні Татарстан Конституциясына неге өзгеріс келтіреді? Бірінші марта еді. Мен бір нәрсе кітап оқыдым. Бүгін мен кірсем. Менің білем көрген Разил Валиев, бәрі бақылап береді. Біз 2% ташкілдер едік. Мен айтсам, мен 1% болар еді. Шулай да мәселе. Даның 3% болар меканында, бәлкі бек нақшырап тәнәпсі вақытында шынансақ, сен нешкесің деттігі вақытта да сен Шайттың дейді, неге айтып бесең, бәлкі 5 кішіні жия алар едік, 5% болар едік. Кереганда депутаттан бізге талап ететін. Или плюс тұрған біреу. Мен шамын мен анда фарклар еді машиналарынан кіріп тұрмын. Мәселелерді не едіңіз? Сайлауны өткерге 90 жылда өткерген сайды. Ол халық вакилі, халық жиылышы болуға тиіс парламент. Парламент бетін нәрсе деген представительный орган. Мен Бакойды менде өзімдегі оқытушыларымда бола тұрған ғадат бар, назидательный спорта. Білгенді де айта тұрғанмын, білгенді де. Парламент ауыл жиылышынан өзінің түп структурасы білен біріншіде ойыру. Мені ауылда ауыл жиылышын түгерелер. Анда семьядан бүтін семья бар ма? Ері айта қатынына бар, сен бар, мен онда үшін бар, қатын айта сегер сауысын бар, мені сен бар. Мені ауыл жиылышына барған жиылышта қатынашушылар, бұл ауылының депутаттары, ауыл жиылышының депутаттары. Ола айтып жібереді, анда қиылықты тұтырында, қиын ремонтта тұрында сөз болашақ біздікін айт. Мен бірінші біздікісін деді. Қойтқаш, сен айттың мен? Жоқ айтмады, мені сен нашар болса екіншісінде өзім барам. Мені бүтін халықтың жиі атырған жиы Майдан yok bizde Tatarstan'da. Onda binada yok. 3 milyon 800 bin kişinin oturtaqlıq yok. Şunun için biz onda yılışta vakilleri biz neşe veririz. Deputat ol özünün vakil. 90-cı yılda legendar bizim Yukarı Sovet birden bir tarihte. Bula тұрған doğru. Бұл vakiller, halkının vakillerinin yılışı. Hazırki parlament. Бұл hakimiyetin vakilleri oturur. То есть представляет не народ во власти, а власть во власти. Шулық власть, шының вакиллері шында отырады. Олардың түйіндірушілер, финансшылар, крупные директора, олигархи и так далее, предприятия должностные лица. Бұл вакиллік орган түгіл біздің парламент. Бұл форманы өзгертпеше, шын сайлауына қайтарып, шанда бір нәрсе өзгертіп болмайды. Референдумда, халық референдумда қатнашты еме, сіз şu вақытта бізде халықты бұзу бұлтамды, татарлардың да, орыстардың да, национальный движение бұлты еме. Күнді сенші өзінің қауышыларын кім нәтіп берді? Сізде санаулар бар ма? Орыстар ма, татарлар ма? Татарстанда яшәгәндә. Неше бар? Осы сұрау. Бірден енді 61% менің босым ясауға қалады. Оқыту вақытында. Шоға қарамастан 61% бұл демек татарына деген сөз түгел. Біздің татар 52%-ын айтады. Қойбір шәһәрлерде Рус шәһәрлері көпшілік болған референдум көпшілігін жия алмады. Қазанда жия алмады, Алауға да, Зеленодольскіде білмеді. Анда 50-ден кем болды. Анда шuna Әлбәттә, менә шушы пропагандистик война сугышының нәтиҗәсе булды. Шул кадәр куркыту. Менә бер генә мисал китерәм. Соңгы берәсе
Әйтергә турган керек. Bir saat. Соңғы басым шарасы болды референдум үткәрмәскә Россиянең Югары Советының утырышы бер шуңа багышланган. Шул Россия Югары Советының сессиясына бездән чакырдылар 2 делегация. Фарид Мухаммедшин, безнең спикер, председатель. Рустам Хафизов китте, комитет рәисе, закончилык буенча. И нәкъ шуны бара экзекуцияларга инде. Үткәрмисез, әйтәбез, бүтән чыгышлар шуңа. Шул вакыт Фарид шунда залда утырганда, сессия барышында әле тәнәфескә кадәр кинәт зур ишек ачылып китә боковой ишек. Килеп керә 2 гренадер, шулай 2 формада шөт министрлыгы шартлыгы музейларга баратына икәүләп киләләр. Нәрсә уйларга тиеш шул чакта Фаридка? Алып китәргә килгәннәр. Алып китәләр дә алдына пакет куялар. Ельциннан. Шуннан укырга кушалар. Аш купы. Аша укый. Немедленно отправиться в Казань на родину, собрать немедленно внеочередную сессию Верховного Совета Татарстана и отменить референдум. Менә шундый ультиматум, шундый формада. Рустам Хафизов, аны туганнар ягына йөргән монда якында. Юк. Алайса әйтәмендә, булат да ягылая кушылып бар. Теге гернадер бар күренгәч. Алар бит монда шундый. Инде читтәбәдә. Басым. До потери сознательности. Без алдына китерәбез шундый. Аны демонстративно эшләгән трибунада докладчик или кемдер выступает, алар килеп керәләр. Парламент утырышына. Нәрсә әйтә? Фаридка нәрсә башларга? Тиз генә утыралар да кайтып китәләр Татарстан поездына. Иртән алар кайтып җиткәнче Фарид урынына урынбасар Җиләвалиев эшкә килүгә, шулай ук 2 егет рослый аның приемныйнан каршылап торалар. Шул ук пакетның копиясы белән. Оказывается, берсе куышап уже 2 машина белән Татарстан поездын узып китеп, Фарид кайтып җиткәнче 2нче пакетны шундый безнең аның урынбасарына тотырганнар. Вдруг тут тиз генә кайтып китмәс. Менә нәрсә булды. И 2 көннән референдум. Или бер көнгә дигән көннән шуннан ялгышам. Бер көннән иртәгә референдум дигән срочный зиярат. Нәрсә? Президиум президиум ағзасы. Президиум утырышлары булган төнге сәгать 2-гә барайды. Референдум алды. Монсында җыйдык нәрсә? Срочный. Үткәрергә булдык. Үткәрәбез. Радиодан, телевидениедән сразу игълан газеталардан чыкты. Завтра внеочередное заседание. А шепот кына әйтәбез. Килмәсә инде. Bütün нәрсәне оештыручылар алып бардык. Иртән сәгать 10-га, 2нче көнне 30% килгән иде. Кворум юк. Теге вакытлар сразу тәнәфсиләр иделәр, требуют перерыв, позвать через 3 часа возобновить начало. 3 сәгатьтән яңадан җыелабыз, 20%. Менә. Иртәгә референдум яңадан бер секундга җыярга вакыт юк. Biz Ельцинның приказында үтәдек, җыйдык та бер чара юк. Прокурорлар килгән көтеп торалар. Безне. Ул көнне безнең җитәкчеләр өйдә йокламадылар. Кайсы көнне, кайсы кем дачасыннан мин оныттым инде. Фарид та, Мухаммедшин, Шәмиев та. Алар соңгы көнне өйдә йокламадылар. Иртән килделәр. Референдум ачылды. Менә шул әйбәт кенә үтте. Менә сезнең сорашуны җавап итәм. Милициянең әйтүе буенча референдум көнендә даже фоновые правонарушения не было вчера. То есть ни хулиганства, ни преступления. Даже фоновые, обычно на конце была трава. Даже этого не было вчера. Провокация была. Бәрнинди провокация үткәрелде. Журналистлар килгән иде, бик күп дөньядан килгәннәр иде. Аларны күреп үтәргә миңа лапшаганнар иде. Мин Анкация бинасында мин штаб-квартира журналистлар белән алар вакыт килеп сораулар бирәләр. Мин алардан нәрсә күрдем инде. И иң соңгысында алар җыелгач, мин булардан булай дип сорыйм. Сколько насчитали трупов на улице Казани? Ана прошлый поводар алладылар. Bütün листовкаларда язылганнар иде. Резня будет, трупы будут. И там
beyram formasında var. Anda sebep, buna konstitusiyaga aylanib qolsak, men shunday so'radim. Demak, konstitutsiyani deklaratsiya qanday davlatlarda komissiya tuzilishi kerak. Komissiya tuziladi, ham bu komissiya proyektini nishib taqdim etadi. Durustmi? Negizdan konstitutsiyani shundan so'ng taqdim etishadi. Durustmi? Buna mening shunday so'radim, konstitutsiyani qabul qilgan davlatlar turli bor. Masalan, bizning ishimiz muhim madda endi o'tdi. Tatar tili ham rus tilini davlatlar bu shunday. Ham buna adı yazarlar, onun gelişi turunda uygularla nişit buna komissiya ilyanı deklaratif rəvişlərlə birilə hem bu gelişi kanunlar kabul edilgəndən sonra nişit buna bizdə tutulduğundan bu iki dillilikli məsələn əməlgə kirdi. Конституция природа земля var, Россия никуда не достигнет. Конституция основной закон прямого действия с выборами. Что мы говорим, кому прямое действие нәрсе деген сөз. Конституцияда yazılanını isteme zakon kütüp turası yok. Turulan turut kararlığa değiş. İki dilde yazılan iken, dillerin turunda zakonun kabul etkeninde kütüp turası yok. Zakon prямого действия. Mesela tırmışta nişit deputatlar güzellerden. Onu güzelliğinde bir zor yalmış gitti. El-Hazrede yaşalı yalmış. Onu bakırına bulaydı anlatılar. İki devletliyken делопроизводство iki tilde alıp para ödeyişti. Olay tuğ. İki tilde bir yolu paralelli. Dubliruyor. Buna olay bu seçimden de bitmiyor. Olur. İkiletir bu kadar. Ne de bizden kadar var bu kadar. Başka şunluk mu değil? İki tilin de тегіс құқықлы болуы. Делопроизводствоны қойса ұйышмада кімге нешік ұмай шолалау бар. Сен өзіңнің хисап докладыны мектептен жібересің екен министерствоға. Сенің бір кім айтырға тиіш түгіл шалтыратып я кері қайтарға тиіш түгіл тәржіме етті. Бір кім сенен тәржіме еттігіні тәләп ете алмай. Әгер ол тіліне білмей екен, әлия өзінің өтінішін білен кірәсің, Devlet yetekçisine bir чиновник как раз ötünüşümde. Yazmara uçtadı, telden, sen Tatar şeydesin iken. Onunla bitirmeyi tercüme ettim. Bir kimsine eğitliğe kalkıkı yok. Münasip şunda tutulmuş. Tercüme ettim. Devlet hizmetkarının özünün işi. Özü İran'ın kurfisini alıp kilemi, siyarkasını alıp kilemi, kopasını alıp kilemi, yerine alıp ansa anlamış. Münü ansıp, Münasip bir kendimiz aslında. Şuraya yakın anlar. O iki tilini biliyor diyen sözde durur. Buna bizde bakırlar anlayıp ki, делопроизводство paralelini ikisini de alıp para ödeyiş. Her kişi iki tilini bilir ödeyiş. Tugul. Qaysı tilde bilip, qaysı tilde sen devletle aralaşırsan, devlet seni şu tilinle hürmet eder ödeyiş. İkisinin birisi. Şuvaş kişisi ya Rus tilinde ya Tatar tilinde. Mudmurt kişisi ya Tatar tilinde ya Rus tilinde. Buna şu şartta iki tilini bilmeli de gerek. Buna şu şartta, bana usta yerine başlıyor. Sen hizmet kısıtı getiren organ iken, sen iki tilini de bilmeli. Atırmışlar şurada bizden bir eykat gibi adam buldu. Deputat Recep Valiyev'in takdimiyle bizden atırmışlar şuraya başladı. Halkka iki tilde de hizmet ko'rsatadigan türeler, ya hizmetkarlar. 15% artırgan zarplar, şifahalılar. Eybat. Buna bir de bu şartta ikisinde iradesi de yok. İki tilde, ikisinde de, Mısır'da da, bu devlet organlarına bağlanmaydı. Devletten dış organlarda, mesela doktorlar, kitapxanachilar, başka yerde servis, обслуживание, бытовое обслуживание, bütün yerler. İki tilde Bizden ona bitirdiler, şurada doğuş kurtarağını bilseniz. Doğru koptu bit. Diskriminatsiya Rus meselesi. Anda bit. Buna şunu hazır çıkartsak. Onun işi bir yok. Mesela tramvayda bir konduktor için ben sana paradım 25-30 suicide var. 5-6 cümle. İşitler açılar, işitler yavrular, biletler alırgan atmamız, invalidler alırgan veririz, kilyas aslanlar kuşundu. Buna sana paradım, bir şey söz. Şunu o'zi aytgan ishini 15% orttirib. Ya vrach, abi yanlarida, abi qo'y
сетерінің ауырта, нәрсені ауырта, мына іш, мына тауып ұят. Онда енді бәлки ес сөз керектер бар ашты. То есть, проще еткенде, екі тіл білен жерден көрсету, қойбір кішідау, квалификационные требования боларға тиіс. Квалификационные требования. Докторға алу керек түгіл, сенің бүтін татар әдебиетін білу, әдебиетінің бүтін ішін білу. Мына өзінің квалификационные требования бойынша аурулар білін қызмет көрсетілік. Сұрарлық, оларда доверие заслужить. Мына шул дәрежеде болса, мына шуннан қазір өзімізден тұрады. Неге біз шуны өзіміз талап етеміз. Мына бір мисал табылды, қызықлы мисал. 22 сентябрьда менің өзімнің китабым шыққан шуның презентациясы болды. Демейтін 80 yaşında өткерділер, шундайдан қатысты. Шуның сценарийі кімге керек болады? Талап етіп алғанына режиссер, Қалисахан. Шошырған кері қайтарғандар тәржіме етіп кетеді. Әлі бүгін баян дейсіз Дәулет Советіна. Дәулет Советіна татарша келген документіне тәржіме етіп кетеді. Куда дальше нам катиться? Мен тіл туралы арашын екі сұрауымыз келді бірісіне алған. Мәлі сіз туралы айтыңыз, Конституцияда әлі сіз неше бұл закон негіздеріне ішлерге тиіштіп еттіңіз, а бұл сіздің пікіріңіз бойынша яки бұл дүния көлемі құқығына халық бағалау, мәселен Швейцария түрік дәулет тілі, Финляндия, например, екі дәулет тілі, Швеция, Финский, Италия. Dünyada da mesela ikinci kullanılan tek yanında ikinci reklam. Aslında birinci moment, hem ikinci moment niye 90'lı yıllarda Tatarslan'da ve Sürünce tıkışmış yaptı bu zakon yerine ciddiye almadı Tatarslan'da. Даже мен вывескаларға қарағанда да қазіргі уақытта зұлпармен Татарстанда mesela біздің күші Башқұртстанда да енді анда хотя тілдер турында закон 99 жылында шықты, то есть келер алдым. Лекин анда әлгі уақытта андай вывескалар бойынша проблема жоқ. Her kibrit menimir üstünüz iyi gidiler. Ne Tatarstan'da oturmuşlar? Birinci sıra boyunca şehit illerde, birinci devletleri bulmak illerde tertip min etkençe değil, minde alar etkençe. Gerisi bir şey. Yok, ben bilemem. Bu sizce ben açıklar eklerim. O alay ağır, alay mümkün değil. Demek siz negizlendiniz mi? Şimdi Olar tecrübesine. Bugün mesela Çıraklar da işte Paputlu devletinde yol üstünden orada Rumıniyada, Vengriyada paralı. Vengriyada mesela 8 ata-ananın заявлениясы бойынша milli класс ашылды. Венгр түгіл. Оларда 20 milli ашылып, бірсен әлі республикасы да жоқ. Хорватлар, сербтар, орыстар, болгарлар, қазір қателер Шундайлар. 8 ата-аналар, 8 баланың ата-аналары заявлениясы Венгр мектебінде Венгр түлегі ашылды. Міне бітінші. Анан соң мен барсын қадірлаймын, 2002-2001 жылдары. Егер milli классны тамамлы екен Болгар егеті, Болгар қызы Венгрияда. Оқуын Болгарияда давам етеді, стипендияны Венгрияда алады. Өзінің ана ватанына барып, оны давам етеді, ювары білін алады. Мына көз алдына кетіресіз. Мына шундай. Румынияда шундай қазір. Анан соң бұл екі елде Oz milleti bilen bu milli cemaatçinin a'zalari soylovlarda 2 tavuşqa ие, parlamentda 2 tavuş. Birisi kibere o'zining milliy kandidatini berib, ikkinchisi umumiy Vengriya Ruminiya kandidatini berib. Ruminiyada 17 shunday milliy ochliq bor, tatarlarda bor unda, ruslarda bor, Lipovani deb ataladi. Har birisine bir kvota deputat parlamentda. Mana har millat mana bu guruh, belirtilgan guruh Ruminiya parlamentlarının bir vakili var, обязательно. Şunun için parlament sayılarında iki mertebe tavuş verir. Birisi mine özünün milli uyuşması isminden, birisi umumi Ruminiya isimliğine.
Ne zaman var bir tek yarar. Ben de sana. Evet. Ben siz sanki inşallah konstitüsyon şimdi kavramı kabul ettik gibi ettiniz. Böyle topluluklar burada bekleriz. Yok, konstitüsyon kabul etken ama referandum. Konstitutsiya ne için 2012 yılda şunu biraz yapalım. Bunun neticesi mi ise başka sebep mi? Ne için? Parlament tutacak. Parlament halk vakilleri var buradan tutalım. Hakimiyet halkı artır yandır oldu. Ne halk da şöyle gelsin şöyle. Onun için parlamentı bitkiz propolar halkın uzun avatörleri. 2 yıl informasiyadan mahrum etsen, glasınız diye nereden bilir. Halk başta başvuru gelen niye bunu vermiyor, niye bunu etmiyor, niye bunu söylemiyor. Bir yıldan günü kavla var. İkinci yıldan ağır kiraya yok. Buna bize tatmin edilen bir nerse uyuşturup. Bir koyda kurulmadan keyin senzura kirdi. Glasınız diye nerse ne bitirip. Halkını biz şun barlıktan devlet işinden dizdirdik. Şundan kadar halkı samet olmasın. Olmasın, işler yaşında olacak. İkinci yılda oldu. Biz zakon kabul etkiş tuttap olamız. Zakon oldu, demek iş gitti degen söz. Bir vakitte de zakon işlemiyor, eğer şunun işlerge tiyişlik uzarında tutmasa. Eğer halk kontrolünde olmasa hakimiyet, bir zakonda işlemiyor. Eğer halk kontrolünde olsun işin zakon, hakimiyet halk mutluluğuna tiyиш. Tamam bir aksiyonu neydi? Her hakimiyet öz işinin işlemiyor. Her hakimiyet öz işinin işlemiyor. Başkasına kabulmuyor. Başkasına kabul mecbur etsinler. Hakimiyet halk için işlesin için. Bu halkın kurulur ediyor. Yine şimdi bir paradoks neytesin. Anlar mı? Halk için işletilen hakimiyet olsun için hakimiyet halkın kurulur ediyor. Rusya'da o halk var. Bari bir Rusya'da da o öz için bilir. Onun öz için işleri o halk için işleri. Yine şimdi parlamentimiz yok. Şimdi hükümetimiz yok. Bizden olar bayır. Mugayın ninder bir titrengeç 8-9 ballık nerse bulmuş görmez. Bulay uylap buna oturup biz yigitler koyup gelip tırıldılarına koyup öyle tutup bulay bakmıyor. Eyde özgerki gel edip birer senin başına gelip andi nerse özgerki. Ninder bir şimdi teresiyle bir öğretmiş. Belki olay da özgerki şulay da. Идеи должна владеть массами. А? Идеи должна владеть массами. Идея владевая массами становится материальной силой. Siz представительство демократии bu sizeyken ideal formada ve devletinde kapitalistik dünyada kullanılmaya devam ediyor. Şu mesela Amerika'nın şu maçlarında da korporasyonlar, üst senatörlerin, vay kişiler, üst klanlar, üst senatörler, kongresmenler diyor. То есть она тоже halktan çıkmıyor. Sizeyken sistema olduğu Şın sosyalizm sistemasinden anıladı. Bu mesela революциядан состоялась совет, то есть халықтан, her класстан өзінің представителі. То есть бұл капиталист системада андай Mine bizde 2 yıl oldu. 90-91. новый социализм был. Bu bağlı sosyalizm. Но Amerika'da demokratiya nerse o onlarda şaşırma şaşırmanında ederse onda onların da halk şan sayıları edip olmuyor. Ama onda yukarı katlam ilinin hocaları iki partidaş dediler. İkisinin de yönelişleri bir, maksatları bir. Taktik mört koyarım diyor. Belki taktik koyarım. Onun nersesi demokratiye otoriteler. Onlara bilgili sorguna koyuyorlar mesela 5 yıl. Bu prezidentler koyuyorlar kaybetçilse 2 sırok verirler. 4 yıl mı var? 4 yıl, 2 mertebe, 8 yıl. Paralelli partiya, onlarga tigi boshchi bilan chekkasidan bilan kareta boshini shimarga, urlarga, to'yga to'g'ri erib berdi. Birsi kuzatib turadi. Mana shuning uchun unda zakon qadrlab qoldi. Bir o'zlari ola ikkinchilari shirat turadi. Bularni bunday zakondan chekkab qolganini kuzatib turadi. Nasıl tegilar shuni mana shuni yo'l bilan demokratiya. Xizmat. Bular
ikisi de zaten şunu yuvarı kapalı olsun. Ama Trump'da, Clinton'da, iki takım. Şimdi sabah buna diğer bir şey ki yarın sıra buna konstitüsiyel buna sayılı sanda biz diskussiyalar iştirak eden zasedanyalar kınıyor. Buna aytabasın mı işin tümüne iş in көп bahas yapan konstitüsiya statyası. Есть bir belki şunday ayrım için bahas. İki kiriştiri komisyasında vatandaşlar şularına anlattıkları birisi gражданlık meselesi, birisi armiya bağlı meselesi. Benim takdimimde bulaydı. Bu şartta işki soğuşlar falan gitken şartta işki bağlı büyüktür respublikalarda Tatarstan'a neytral devleti yıllanıdı. İşki soğuşlarga karata eleki ısıssız illerindeki eleki ısıssız respublikaları territoriyalarında bargat soğuş konfliktlarına Tatarstan aslında neytral devlet. İnanın kararlı. Bu bakasılar oldu. Gражданlık turundaşlar oldu. Anda bakas oldu. Neticeler ödemi. Nu ortak fikir var kabul edildi. Tabii namında kabul edilen iliştiri komisyasının üzerine ilişken. Buna iki mesele bu için bir protokol. Konstitutsiya Sovetlar Soyuzu vakitinde konstitutsiya şekillerine yeyse başka yerler konstitutsiyası prototipi var mı? Şunday nedir konstitutsiya negizinde? Андай buldu mu? Neyse. Международная экспертиза verildi bizden konstitusiya. Bunun ekspertizini unuttu. Hem halklara normal hukuk normalarına doğru geldiği neticeye sağladı. Antimonda işler olmalı. Kurabi Muhammed lingvistik Türkistan nesel boyunca. Şu halklara analizde anlatıldı. Kızganışına karşı onun bütün dokümanlara kadar olmalı. Erkekler. Нашла bizim. Bu mesele. Bizim tarihimiz. Belki o'zgartirning yaş bo'lgan sezib turayotganlar var. Biz asıl aytalım. Ekspertiza hükümetleri yok. Bizning referendumdan xalqaro kuzatuvchilarning protokollari turibdi. Onların da bize yok. Anda Amerika'dan da kelganlar ya kuzatuvchilar. Bu proyektler çok katı ayrıldı. Конституцияның екі проекты бар. Бірісі народной власти деген оппозиция группа тарапынан пророссийская группа. Ансында Россия нормаларын якынлаштыру турында, біздің суверенитетті кеңейту турында, суверенный дәулет деген алдырып калдыру турында көбірек Россия растеніп беру. Ансының сессияға кіргенше президент отырышынан кері қабылды. Дәулет Советінің жоғары Советінің президент отырышынан. Bunun için sessiyalar bir dokument geldi. Onun statyalar türlü şey oldu. Bir kimde şekillenmeden de neydi? Bir grupta şekillenmedi. Takdimler bu şey. Hükümete de sıklaşıyor takdimler. Deklarasya bu işe bize kırganiydi 5 proyekt. O 5 proyektden düzülmüş, iliştiri komisyası düzüldü, 29 kişiden nasıl 30 oldu. Ortak proyekt oldu. Anda iştiraklar bulaydı. Teller turunda da bir neçe proyekt. Bizden her vakit alternatif proyektler bulup duraydı. Tüp yuvarı meseleler bu için bizden kavide, normal. Yani bir kimde olay bulmasın diye etmişim oldu. Şulay burada değiştik de öyle. Buna anladığımız bir sözde, bizden bugünkü parlament degen uyuşmada birisi soru vere başlasa, хватит болтать, голосовать керек. Кавuşun işlesin, transляция парламента. Buna şulay degenge tişik zakonlar kılmış, şaşırtık zakonlar. Parlament sözün Rusya'ya, Tatarşa'ya tercüme ederken otobüs. Bilesiniz mi bütün neyse ekranı? Bilesiniz mi? İtalya sözünden çıktı tercüme edilen. Varla говорить место. То есть парламент переводится на русский язык как говорильня, или как болтология. Место, где много говорят. Нашел her zakonunu, her statyanı türlü yoktan tekşirip, irinmişi, şeyine,
Табан Павел Ямадан чейнер кеткендігіне әйбет закон шығуы мүмкін. Абылай проект кірді, бір оқыды, әйбет, хватит болтать голосовать дегенде міне қазіргі закон артуы. Думада шулай іштейді. Bir saat içinde onlar zakon kabul edip koyuyorlar. Evet, bir zakon böyle içeride müracaatlar oldu. Hazır bizde Gossoveta Tatarşa Yaşarlardan animatsiya kirib, Dünya Tatar Kongresi. Anson Razil Valiyev. Bitti, mine 100 deputatlardan kişi Tatarşa söyleşti. Sizin vaqtında çok mu kişi Tatarşa söyleşi aldı? Увидели. Аргавзаны увидели татарларны көбісін, ауызша сөйлеген, мен көбірек ауызша сөйлеген. Мынанда барлық әр сессияда театрға кірген кім, осылар кірген кім, барса, наушникларына отырайды. Әр сессияны әр мәселе тәржіме етіп баруға етіп шығармады. Мен ана қойса сөйлемді түп нәрсе деп айтмайды. Ең нашары, біздің шушы 26 ел ішінде бір гіне қарарымыз да, бір гіне законымыз да татарша қабыл етілді. Rusça kabul edilгеч татаршаға тәржіме етілді. Демек ол дауысқа қойылмаған екен, аны татарша текст уже закон түгел. Міне шундай парадокс. Татарстанда қабыл етілген законларның татаршалары бірсе де закон түгел. Чөнки олар дауысқа қойылмаған. Міне аның нәрсе. Міне шулай болғанда ғана ол екіншірек түрлі болар еді, көбірек сөйлеушіден әбетрек болар еді. Rusçасы әзір дауысқа қойылы, экспертная комиссия әзірлеп, басын айтам, намысын экспертная комиссия өткерді, еліштірі, сұраулар берділер, ikisi bir yolu дауысқа қойылуға тиіс. Ikisi bir yolu. Әгер кім экспертная группаның түгі қарарлығы әдерді тұң, екен татарша тәржіме дұрыс деп. Екіншісінен татаршасы тексісінен ұқымы бар. Татарлаша тексісінен, мына мұнда тәржіме тұру келмей, мына мұнда тұру келмей. Мына бір гіне қарарда, бір гіне сақын олай біздер қабыл етілмеді. Мына шунсыма шәрі, шығышына татарша жазылды. Мына сау менен сұрау туды. Мында бедең ортада біздің конституцияда Алматыға президентлар біздің анти ташылай деп ұлы қойып. Мына антый процедуралар, біз саны көреріз, анти ұлына қойып еді конституцияда анти присяга, татарша қойылды. Мына бұл процедуралар ғұмымен нешік бағытар келеді, тәбдил етелерін, нешік бір бір традиция болар, нешік бұл. Аны парламент қабыл етеді, нешік бұл. Қайын көйлерді тәртіпті? Америкада бізге Татарстанда Оның присяганың тексті конституцияда берген. Конституцияда рассматривать дейшті. Конституцияның альтернатив варианттары болған договорының да келішу федерализм білен анын да бірнеше варианты шой бет. Қызғанышқа қаршы екі вариант. Әзір 3 жыл әзірленген болды бір вариант. Қол-қойарға барғаш қол-қойып өткен екінші вариант. Намысы болды. Ансын кім әзірлеген Сизан Майдалын. Нәрсесі білен арылайды. Мен 3 жыл бойы қатынаштым сөйлесуде. Біріншісінен алып, бірінші февральға 94-ші жылы. 14-ші февральда қойылды. Соңғы сөйлесу, соңғысы Яңа жылдан башылап, 94-ші жылдың 1-ші февральға қадар біз Рафаэль Хакимовтан келдік Москваға. Ансамбльде переговор төгіледі. Екі әзірленген проектына парафирование деп аталады. Олар жағындағы текст, біздің яқтағы текст, келішілмеген нәрселерді келіштіру. Біз келіштірмейміз, мына қайтамыз да, мына мұнда Шәмиевнің пікірі болай, оланда қоя, біз аны тұтамыз да Москваға шығамыз. Тегілердей Ельциннің пікірі. Екі президенцияға қалды. Шул екі делегациясынан bizlarning bir o'rtaq fikrga turishamiz. O'rtaq fikr bo'lgach, tag'in qaytib tag'in aytamiz. Endi shuni sho'rib. Yaraymi? Yaraydi. Tegilarda yaraydi o'qolar. Nima parafiramni so'zga jumlaga jumla kelishtiruv Rafael bilan so'nggi oldi bizning. Birinchi fevral kuni biz olib qaytdik. Rossiya delegatsiyasi tomonidan qo'l qo'ydik. Bizdan da o'zimizdan qo'l qo'ydik. Qo'l qo'yardik.
келіп шыққансын, анда сен тұрасыз. Келішме, просто қорқадан көрді. Yazıp kadrası. Yazdım ben. Edil jurnalında basılıp çıktı o şovu. Rusça Tatarca. Ondan sonra benim bir güzel bir çıkan kitaplar var. Yazdım ben, öğretmiş. Şahra işi. Bir hafta. Sergi Şahra işi. Yar. Biz ne yaptık bir gün. Ayırım tuttular. Şu kafada yaptık. Tamam, sıralarız. Aynen. Siz bir soruş, iskara dolu bir dönemden gidiyoruz. Aynen. Neresi bilen sorunu olmasa, bizim gibilerinde, bizim sorularda, Tatarstan'da yaşayan gibiler olduğunda, neresi olan mı? Olmuş işte. Olan. Olan. Hani yaşa, özellikle soruları olan. Biz ana kerek babamızın soğuşuna başlayalım bizden. Soğuş bilen halitini kerek babamız. Eğer bizge içinde agresiya keleyken, elini saklarası mecbur ona bağlamıyor. Bizge yok keleyken bizden bizge. Bizden böyle. Ama sen elini saklara tiyirsin. Ama mene bahaslı mesele çıkkanda. Mene biz seni olay etseniz mene bulay eder ki, güç kullanı bilen yana. Tanıklar kırdı. Bugün de kırdı. Biz ana kerek babamız. Biz ne mecburi hisselerde biz ana koydan biz marif başlayalım. Ama onlar güç. Onlar da güç. Onlar bizden mecburi değiller. Ama bana şu özümüzün niyetimiz ne? Bana kişinin gereksizler dininden şokundurganda da bir dolu. Cezalağaş riza bola, Novit var orada bu üst fikrinde falan. Joy işe olan kresin alıbada da payta yalnızımız. Bana bu bizim dindeki kabuk niyetimiz bu. Bir meseleni de kış kullanıp kalifiyeram halklar arasında. Bu bir vakitte de halkını birleştire almıyor. Eğer iki halk arasında Uzara bahas arkasında şık sızığı kan bilen belgilenip öteyken o yüzer yıllar, bin yıllar yavuşmuyor. Bizden biliriz. Şunun için iki şeklin arasında kan tamızlığa hiç de yol koyarak gerekiyor. Başka şey talaştığında ne kadar kapatırsan da granisi işini bu razdelene kрови. Dolayısıyla birleşim var. Kan koyulganda bu bitti. Ne kadar Ukrayna bilen Yaman birleşmenin büyük ağır kuzalığına gidiyor. Şiir arkalı falan. Halk arasında. İki teritori arasında da iki halk arasında falan şiir. Bizim filosofik negizimde bizim statyanın şu. Bunun için oranın мәңгілік buzması için güç kullanımından başlatırga gerek деген söz. Dürüst değil. Kızgançlığa karşı biz analitikini reklama yasanıyoruz bu statyaları. Bu ideyini biz her vakit var atıyoruz. Bu minde doğan ideyi değil. Güç kullanmayı, ненасильственный мир деген понятие Горбачев zamanında Жабахарлан Неру Индияда bizning Indiya bilan yuqorida shunday dogovor tuzilgan edi. Dogovor o ненасильственном мире. İki il arasında bir meseleni de kuch kullanıp halitni bo'ladi. Bu burungi vaqtda kelgan kuch kullanish halitni deysiz. Boshqa yerlarda da bir juda bo'ladi. Bunda doğan ideya değil. Ama amanı bir şeylerden gerek. Bana şu kuch kullanıp halitu bizni ilimizni de bana izolatsiya yasaydı. Başka halkların özümüzden bizlere başlıyoruz. Korkuta var. Üçüncü gömmek için bir yıl şurada Rusların milli yuşması Şirilov Evrenli'de olabilir şartlarda. Anda da Rus kişisi bir yakışık fikir etti. Familiyası Stepanov olay. Olaydı. Rus kişinin bir şey Tatar atıyorsun. Olay dedi. Татары хотят, чтобы им завидовали, русские хотят, чтобы их боялись. Нашел ты характеристику Степана Пусть нам завидуют. Эту идею мы onlardan başlatmaya gerek yok. Ama bir kemden korkutarak atıştı. Hem bir kemden korkarak atıştı. Dürüstlük bizim yaptı bu. Şunda yetkileri salıp kalıp olmasa bu dersi tutsunuz. Hayır. Soal kita saja Tatarstan Konstitusi'sinde 14. madde var. Tatarstan Respublikası'nda yaşayan Tatarların Tatarstan hukuk
Шуны саклау, гаеплеуден саклау, неге мында тапшырасыз, неге мында кересіз деген нәрселер кеңірек болсын үшін, Конституцияға сылтау үшін бик керек статья. Ну, ерденге ашылмаған үшін Конституциядан келген. Федераль өзек тарапынан басталған. Федераль өзек тарапынан басталған. Біздің договорға кірген Россия білен. Что бұл? Егер бізді кімде сол елдер болса, біздің милләттәшләргә түрлі төбәкләрдә ярдәм иткәндә бер кем мәйтемезлек нигезimiz бар. Күш кулланмыш. Bizim yanında düzeltilgende ucili taptır özgertiler diye Konstitusiyanın şulay ucili taptır özgertinin neticesinde türlü maddeler yuvalı para verildi. Şu yuvalılardan koysanız sizden innağı elbette. Paris'in çalıştığı en evvelki konstitusiyonel alıp Paris'in, kamuoyunun alıp Paris'in çalıştığında koyu statyaların yuvalı elbette en elbette yani Paris'in. Bu minimum anlamda bütün halkına bilmese de ortada okumasa da erkekte turgandır perspektifiye. Birinci statiyalar bizden kerası jürisi bütün bayılığımız bizdeki. Nefti de kumru, onda olmaz yasa azı da bizdeki. Vaysa da bizdeki. Hazır yavaş etilgen olanlar halkta hizmet ederek yönetiyor. Kimlik ekenlik neşin bilgilerini bize gidiyor. Halkının işine, turmuşuna yerden hareketiyor. Spasovstu etmek. Belki en önemli şey oldu. Milkini yuvaldı, bu stratejini yuvaldı'nın en büyük yuvaldı oldu. Bütün bu normalara tutuldular. Tel normalarının varsa mekteplerine tutuldular. Milken bulundan gitse bir kavga oldu. Min şulaydı buranın en önemli şey. Ruhsat etseniz, belki fendesam da zaptına şahsiyasada minuli sungu sıralarında var mı? Ne gözüm var mı? Ay var mı şu aytege direkt bir kalmak sıralar? İlla mı? Benim bu sanatçılar dostlarında Tatarstan'da harbi stratejiye yazılmalar yani Avrupa ülkelerine var otup alıntı bildi. O harbi stratejiyini çıkarganda anın negizge puanlara jarlanlarına Tatarstan ayrım suveren devlet oladı yoki Rossiya içinde hiçbir kullanılan таким образом реализациясы. Просто такой он bizlarga vaqtda biz bütün yaşlar biz anlamadığımız nechik Rossiyaning tugagi bizning ayrim harbiy konsepsiyasi bo'lagan. Bizning niyatimiz 91-yilning oxirina qadar SSSR taralgan uchun butun umidimiz SSSRga kirib Sovetlar Respublikasi darajasida. Şunu bizim bütün maksatımız. Şuna yöneltilgen neytral devlet olma. Şuna kimdir? Suverenitet ilan etilgende o 100% uzunluk olup ilan edilir. Yartı suverenitet olmayı ilan etilgende. 50% 40% olmayı. Bütün hukukunu 100% uzun alasın. Ondan sonra öyleysin indi. Dünyada bir devlette suveren devlet yok 100%. Amerika'da da kimge beylengen ya ekonomik yaptan, ya nerse yaptı, yetik yaptı. Gül beysi devletler yok et bütünler. Yine şundan öyleysen, biz aldık, Tatarstan'da şundan öyleyiz. Koysa nerse bizdeki tuğul. Nerse de bizdeki şöyle. Abarona, diplomatiya, внешняя разведка, kosmos bizdeki tuğul. Mansın, делегировать devlet federallik sanırlar. Tak? Koy bir meseleni, biz galitsek de Rossiyasiz bulmayın, ortak meseleler var. Yıllar var, mesele. Koyber'in var için ortak mesele. Mınsın biz yine halit almıyoruz, onlarla da halit almıyoruzdan başka. Bunlarını kırtıyoruz, statiya совместное видение. Совместное kırtıyoruz. Şundan başkası, nersene biz özümüz bulduralamız, bunlar bizde kalır. Ondan sonra suverenitet nerse bilen oluyorlar, buna eliki avtonomiydi. Belki bizden hukuklar kadar şuluk kalır. Şuluk, Stalin zamanında. Eğer suverenitetet tarafında kalırdı, onlar bizden tarafında. Элек bizden hukuklar bulgan kadar sistem birleği. Как продолжение, как подарок, как снисхождение. А суверен bulgan da sen өзің buldıra almağını anda tapırasın. Ya birgele bitesin. Buldırabız diyen özün alasın. Mine biz Soyuzdaş Respublika bu derecesine kirgende Tatarstan'a neytral devlet etip kirge. Esas eleki SSR oramağında bir neyde soğuşka katnaşmaska. Benim delil argument işi olturdu. Neytralitetine.
Tatarstan'ın, Tatar halkının diasporası bütün respublikalarda da var. Elektrik SSR respublikalarında. Uzbekistan, Kazakistan, Kırgız, Kubit, Azerbaycan. Şunun için eğer ondaki soğuklara biz tıksınsak, biz onların bütün halkını bu respublikanın Tatar'a halkı ko'taramiz. Şuna negitlab ettimine, SSR yerinde biz qatnashishga tegishli. Çünkü qatnasha başlasa, biz Soyuzdosh respublikalar bizni bir sida kiritmaydi. Mümkünlük bo'lgan. Durustmi? Argument. Mana sizning so'rov bo'yicha da shunga hozirlik formasi. Biz ama hozir bo'layotgan gökeshig'i butun narsani o'yinni o'tdi. Gökeshig'i SSR'ni taratdi, bizning suvereniteti shuni bilan bitdi. Tüp niyeti, tüp maksatı Soyuzdosh respublika. Kırırım olmadı. Endi yo'q. Agar mana shu bizning Tataristan, Boshqirdiston, Yakutiya, Buratiya, Chechnya Soyuzdosh respublika kirsalar, SSR'ni taratishga erib bermaydi. Boshqalar da kirsa, ras ilda birgina federatsiya bo'ladi, Soyuzli federatsiya. Uni biz uni o'zgartiraylik, o'zbekcha. Baribir birga. Ya'ni, agar Tatariston yo'li bilan ketsa, Rossiya, SSR. Bugun SSR dunyoda o'zini bir il bo'ladi. Глобализацияның bir үрнәге bo'ladi. Союз народов, Союз равноправных народов, альтернативный проект глобализации. Башкаларның үзенә тартылды. Хәзер бер генә проект калды, альтернативный проект глобализации. Мировая диктатура. Без шуңа тора алабыз. СССР таралгач без соңгы көнгә кадәр Союздаш республикалар булырга тырыштык. Менә кайберләр әйтә, 91 елның без ноябрендә, декабрендә шундый бер карар иттек. О полной независимости Татарстана. Бездән белдиләр инде. Яңадан декларация итәләр. Анда карар булып, шу карарны кабул итү турында карар кабул. Ни өчен? СНГ төзелгәндә дә без тырыштык, СНГга керергә аерым бер субъект бар. Демәк, безнең bütün гамәлләр шуңа юнәлтелгән. Сыр Конституциясы негізленгенде 20-ші жылында өтілді бір закон бар еді. Хоть Союз Республиканың, бүтін Союз Республикасы границасы болар тиешті. Татарстан да, Башқұртстан да Союз статусын алса, 90-ші жылы алып, допустим, Казахстаннан Оренбург өлкесі байырақ проблеманы шешілді. Или просто ұмытылар ма бұл закон? Я сам говорю, что Оренбургский аппендикс на нас выдала, новый 18-ші жылы. СССР түзілгенде башта 4 генә республика булды СССР. Білесіз ме? РСФСР, ЗСФСР, Украина, Белоруссия. РСФСР Закавказская республика, Грузия, Армения, Азербайджан. Bir federatsiya bo'lib bir respublika tuzildi. РСФСР. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iz, Tojikiston ular boshida avtonomniy respublika deb Rossiya sostavida, SSSR sostavida. Ondan sonra biz sonra 23 yıldan başlar, 36'a kadar ekranlar koşuldular Soyuzdosh. Bir neydi deklarasiya kabul etmediler, bir neydi miting yapılmadı, bir neydi davul bulmadı. Bizning РСФСР составынан СССР'га kirdi. Сепаратизм, экстремизм, разрушение России и так далее. Татарлар больше парада bayram münasebet oldu. Buna bizim böyle bir şey oldu. Anda sabe, yarın sonuçta olursa değil mi? Anda sabe yok varsa da yok. Ahmet ne sonuçta olan hayatda uzun bir ağaçta bir gelen. Demek gelecekte konstitusiyanın nişik siz güzel buna getirəsiniz. Biz her vaxtda da söyləyiriz. Özgərişsiz olanı, yeysə olanı siz kütəsiz mi nişikdir üsəşək, paviləşəşək var mı şunu sizin briefingdə? Siz oylamaz, biz indi oylam bitirdik. Yaxşı, rəhmət. Rəhmət. Bu optimistik notu da Fəndə Sabirə bir rəhmət edəriz.